Kia hoki anō ki te hīkoi mō te reo i te upoko o te ika e hia mano tangata i tai ki te taha moana i te whanganui ātara i te atanei ki te tautoko i te hīkoi whakamānoa i te 50 tau o te wiki o te reo Māori. He huri tau 50 tau e whakātu ana e tū tonu ana te wiki o te reo Māori ki ngā wero nui o te wā. E te kōrero a tō tātou kuini nā wai hono te pō, kia tino rangatira tangatia tō tātou reo. Engari e hara i te mea kāore he uauatanga i tā ngā tangata e puku ana te rai ki ngā mahi o te kāwanatanga. They're doing their best to diminish it, like changing passports and changing the names of government departments and just discriminating against what should be an official word. It is an official language, but should be nurtured because of that and not delegitimised as it is. Aha kua tērā i tai atu te minita whanaketanga Māori a Tama Potaka ki te whakanui. Kaupapa nui tēnei te whakatairanga tō tātou hui. Kei konei au, aha ko piki heke o ngā mahi a tēnā. I ui tia a Potaka kia whakamārama i ngā kaupapa here a tōna kāwanatanga. What I stand by, all the young people and many people actually that are here today that are speaking Te Reo Māori and supporting Te Reo Māori, that's what I stand by. But there are some arrangements that are in the coalition agreements that we all stand by. Does that mean that we stop speaking Te Reo? No. Does it mean that the government's the solution for all our challenges in Te Reo? Definitely not. He oi anō I noho tonu te a wangawanga o te iwi me te aki kia o ke tonu Te Reo Māori. To the government, change the way you're doing it. Just reverse what you've done so far and don't do any more. Kia ora tonu ai, mō nā mokapuna, mō nā tau e haere mai ana. Kia ora ai te reo Māori mō ake tonu atu. Mā te wiki o te reo Māori e whakamahara ana kia tātou. Ka ora tonu te reo I a tātou e kōrero tia tonu tia ana. Mārena mane, te karere.